Pamirsa pandemi COVID-19 sane kantun ngelimbak, nenten wantah ngaonang ekonomi krama Badung antuk pereragan, nanging taler lembaga sane keandalang selami puniki inggih punika Koperasi LPD. Pemerintah sane menduwe wenang kaaptiang ngurati yang becek indik bikobet sane kearapan LPD miwah Koperasi puniki. Silih tunggil tokoh Jimbaran sanes pisanan pinakeklian adat Banjar Ubung Madi Subagiada Mausang pemerintah sidang icenin program sane mata tujuan antuk wantu kekali lembaga inucap mangde sida memarki ring pandemi COVID-19. Kuentenan lembaga sane dahat nyokong ekonomi kerakyatan tur kahuripan adat miwah budaya krama Bali puniki sampunang kantos ical tur kaon ngarpin COVID-19. LPD miwah koperasi saneng limbak ring sektor keuangan masyarakat menengah ke bawah sane dahat ngwantu raw mangkin kahanan nyani ngaonang. Tatkala rered nyani ekonomi skadi mangkin taler pinake tetegenan ageng majeng LPD miwah koperasi sane nyokong ekonomi krame selami 6 bulan ungkuran. Parindikan puniki sangkaning krame sane nglaksanayang saving dana sawilang bulan ring lembaga perkreditan wiadin koperasi raw mangkin akeh narik simpanan ipun antuk nagingin pabuat serahina. Napi malih mawawah nyani krame sane dirumahkan sahanenten mekarya janten mawasana majeng pikolihan krame nyabran bulan. Tios punika pembayaran kredit sayana dunang miwah beban kredit ngandet sayan ageng indik biaya operasional sane ageng dana likuiditas miwah aset sane kaduenang nenten banget akeh yening kecairang. Sugiat nyana den pos nguningayang.